Akui bimwe biiri ni bithiri nyumento murume omwe kurathwa ni bara berikanaga ni amba babikibiki intere cha Karicho Egembe amwe na bo mototiginande atiromba kunogokwa kumania na ngarama ire rumirite njeu kagiteno kawa kamite bakuthuranira mathiko ni bonanite muthuro jao ni kiraba kuga kinya goteka kirathithwo kuthingatira kihoto kya mototigi Nicholas Chabari na gotwacho ntoitina uruke bobwega ikiumia kiambirite kwanjiria kuma amukuru ntoiti ithegwa twana atatatu akuragirwo antere echa Karicho ni athuganirwo bagwamba abo abikibiki na mwankatha ino kamitire kuthuranira mathiko make no akaikuthina mbeno karanthiguru ntugu nikenda guchwa angiri 60 cha kuthuranira mathiko make na itikuonekana bill iratu ni abatu tukwenda grisiste kenda tumba kunogi chairman tubobo kithuragia kinya antu bantura yake no ntubakira bakuga gutire matagaria bakona tamakoyo cyo kuthingatira gikuo okia antoiti tuku anto athe bodi selane ye aka iraudhania maganda ya binduki yara ya ringiau lakini toibwa suluhiso emanto yau tuteo turago theri kenyeji tuteo tukuja ikobite na sababu turio tukarue ni onto twathure thirikari tukaria na nonto ni ukaria tukwenda no mwanka twewe security ekung'ana onto bweye kwithirwo kwina ngwataniro gatigati gatongeria abonthe ba kaunti ya Meru ibwariritwe muno nonto bakira bakuga ati gutire mutongeria aikinyia ntere ino gutetheria mantu ni megie mathiko ma amukurujo turenda antu betu bonthe baturito ikuo ti asura ria tukwenda kura asura ria na thina ati guti muntu kugira atia guti muntu umwona batu turita KMCA atwira batu atwira na menga bana UA na otebi to kamya otebi batu asio otebi to na binombi so baburingire ingabana thimo pomwere bena murio ntoyo abo sukumira ethe agamba obutethia ethe atumba obutethia abo the way forward na tukwerio ginyela ngabana imanto amamu ngabana toriyo barono through and mean twerio so aginya ma and mean baro tinya bo tukuona so ende batu itugoromba tu asibatu athure awa MCAs ba our representative kana ntu na tukumbogia kenda batu kinyaira bagitu kuromba mheshimiwa ngabana bathikirie kuromba no ndimbisi ngabana wetu kawira mwanga sinyipa hasa no ndipa hasa na imbiso na Biblia ruwa murungu etera arangwa tanero etera ate no ndo etera arangwa tanero ere mbiso bwetu adutera ando ba tuka to abathurire kenda ikato abathura to bende to teme guthura mheshimiwa to mwenda kuto athurire mheshimiwa wetu ngonja mawe are mheshimiwa wanao kwetu kenda tukwamila na tumwendete eno tukwana tutera we ni twamwendete kwi ndo tukaibwanganya tutibwanganya na tutianirwa urokeja yo wenka mori no tigo ungi no ndo bondo no baete mbio kura and that is why ndiri tendene Ameru kone akwamba MCA beto batira inyeru ano tunyindira ari MCA na aruokeja kuroka uroka kwao kwa sababu chibo roka kwa sababu area kana kwao kwa MCA na ndebo orobo yukie namba ya ngavana umuringa ire wa muitana ho karinga gete koi muraga baichu akwaria boboe kana akuringira ngita akwera wachumbura nyanyokwa ario kinya MCA watene gwa Rwiriro rere twepita mutuma akalembe urakinyo kinyite nturenu nikenda nenkanira apore cyake na kuboreria amuchi egwa antoiti na meneretie ngavana Kawira Mwangaza akiuga atiomba kurutira Ameru obonthe ngugi atagutumira MCA na kuona bateri kwithirwa kigwatanira na atongeria barabangi nikenda batethia Ameru mheshimiwa ngavana to MCA baratutumaira ati batumira imawanda admin na batu teonye tukono ari ntobeto tumbo mutumira rwenda turombe murungu inyawe ngavana wetu nareke kwithwe na nkoro efrauni ni orwe agwatane na atongeria bangi nikenda at least muntu ekaricho na aja ntumirie kombo mukinya na ribonera kwithie ingavana wetu na iratu bire biukirite omba kujira nkomango ni areke kunika ngamaguru kana bote uchiona babwe kandi au na undejera ri no wetikia ejira nkomango ni wakaine inu ingare nyama ika ili akurete na chubura kunywete kaige na inoka ejete gutega muntu ibona yakaomeria so this is urato kuga ngwataniro ya tongeria mutongeria ore MCA buthurite na gaitina ankonja no umba kumenya muntu Karicho na ntoiti akurathwa
kuma Karicho Gembe North, Betan Class, Chabari.